Biz bugün 9-iyun Жаңын-Оқ мал базарына кірген майда жандықтардың, қойлардың, ешкілердің, қозы, қошқарлардың бағаларын билетөйлі. Аға чейін мына шул битис қойлардың бағаларын билетөйлі деп шештік, егер есі болған болса. Мұның есі кім екен білбейсіздер бе? Мыналардың есі. Бағаларын қанша деп тұр, а? Bağları kaç deyip duruşlar? Tileke karşı. Assalamu alaikum. Bunlar kimden eken? Bağasını aytmadı. Mına şunday. Esi jokluğuna baylanıştı. Biz bağasını bile almadık. Tak, buna kozlar kimden? Sizden mi? Sizden mi? Bunlar Gisarski mi je? Gisar aralaş ha? Bunlar var erkek okşayça urgaçlar var. Urgaçlar var erkek. Urgaçlar da var eken. Bunlar eme bir 4-5 aylıklı kozlar mı gerek ha? Aldı 4 aylık, arkası 3 aylık kozlar. Evet. Bunların bağısı kaç eken? Bunların bağısı Optum'a 12 kam var. Optum bağda 12.000 somdan kem var dedi. Eğer tandap algan kaça? Tandap alışı 10 başta 13'ten vermedi. Öçekende? Tandap ala turganların 10 başında 13.000 somdan vermedin dedi. Buna kança eken eken nasıl? 13 kam var. 13.000 som kem var dedi nasıl? Жақсы. Erkek okşayt ha? Erkek. Soğuluk koylarının bağlarındağı bileteli tuğanlar. Buna soğuluk koylar okşayt ha? Bozu koçkarlar bu. Kaç eken bağısı? 10.000'den. 10.000 somdan. Mına şintip bazar içinde daha cündün 40'a verse bolat eken. Tak. Bu qozu koçkarlarının bağısı taksir kanç somdan eken? Kança minden eken? 10.5'dan. Бұл жақтары 11.000 сомдықтар, бұлар біраз ұзынырақтар екен, чоңырақтар. Жақсы. Бұлар өзінде жайдар қойлардан ба, же Gisarskiga аралашқандар? Жаллаваттан алып келгенсіздер, а? Жақсы. Баға қылышты бұл базар? Bozar 9.000 som, 9.500 somga чейин суралат. 9.000 som, 9.500 somdan суралат дейт. Бұлар быйылық қозылар, а? Быйылық қозылар. 4-5 айлық қозылар. Qancha baş var bu жерде? 30 baş var. 30 baş var. Siz biraz жөндөөрөөк айттыңыз. Мен сиздин телефон номеріңизди калтырат окшойм. Эгер кызыккандар болсо, байланышка чыгып көрсүн. Номерди айт. 0708 64 80 90 94. Men көптөгөн боз кошкарларды салыштырып өттүм базар ичинде. Biraz uzunураак, жакшыраак, сындуураак боз кошкарлар тугандар. Эгер жаккан болсо байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Biraz жөндөөрөөк айттым мен билгенден. Балким бүгүн ушундай арзандыр. Байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Ошон эле жанында турган бул дагы коз универсал базары, коз кошкарлардын бааларын билетөйлү таксырдан. Бул кошкарлар окшойт бар, а? Быйылкы козлар да 10.000 сомдон. Бұл акамдарға жақсы айтты бағаны. Чында эле базар арзандаптыр. Еттин баасы кымбат бирок. Туура. Туура. Базарда аларман жок. Бул Өзбекстан тартпай атат окшойт менимче. Өзбекстан тартпай атат. Өзбекстан тартканда бул коз кошкарлар бул жерде турбак эмес, бул жерде бүгүнчү. Эми салыштырмалуу, бирок былтыркыга караганда кымбат өзү баачы. 10.000 сомдон былтыры бул баа жок эле да, бул убакта. Дагы биз колдон келиши аралап козлук ойлорду да билип өтөлү. Ооба, мына ушу соолук койду канча дедиңиз? Soğuluk koydu. 12.000 kemi var. 12.000 som kemi var. Sizdikiçi? 14.000'den koşkarlar. 14.000 somdan kemi var. Kemi var. Kemi var eken.
Жақсы. Ушуларды қаншадан баа болды алдыңыздар? Мына ушул уақыты қанша болды? 12'den 11 oldu. Мынаның бағасы 11 мың сом болып тұр. А бұлар болса 12 мыңнан дейді. Мына ушунун жүнү машинкада кырсыл алынып тұр, а? Şuçeler? Мына ушул жакта өтө жакшы кооз кошкорлор бар экен. Мына канча тиш экен мына? Ha, iki diş. 2 тиш. Канча экен ушунун баасы? 22. 22 миң сом. Кемі бар? Кеми бар. Сизде жакшы кооз кошкорлор бар экен. Эми постоянно уш менен алексиз да туурабы? О, наркы кисарбы дейм. O satılıp etti 18. Канча? 18ге. 18ге кетти. Дагы барбы ушундай кооз кошкорлордон? Bir öyle kaldı. Daha bir öyle sattım. Бирөө эле калды. 22'ye sattım. Анда сатылып кетет экен, а? Şunların şeyliğini 22'ye sattım. Булар баары эле коозлар. Kalanın kozu erkeğe vurmaç olmuş. Каяктан алып келдиңиз? Ulan Bişkek. Бишкектен. Paytahttan geldi paytaht. Жакшы. Ооба, мына ушул коозу, то есть эчки улагы менен ушулардын басын бир сыр айтып кетиңчи. Эгизби же? Egiz bunların egiz. Эгиз экен, а? 25 mi? 2 litre sütü var. 2 литр сүтү бар. Булар сүт багытында экен. О, токолбу анау же? O şu müyüzü var da o şu 25. O 3 litre sütü var. Ulağında. 3 литр сүтү бар. Бунун желини жакшы экен эле, азыр мына ушу кой тосуп калып, жакшы көрүнбөй калды. Эми сизде жакшы нерселер бар экен. Мен телефон номериңизди жарыялайын. Байланышка чыга тургандар болсо, мына ушул кочкоруңузду канчага саттыңыз, же болбосо канчага бересиз деп сурашы мүмкүн. Номериңизди айтып кетин. 0500 0500 10 11 76. 10 11 76 номерине байланышка чыгып көрүңүздөр. Эгер мына ушул кооз кочкорлор жаккан болсо, байланышка чыгып алсаңыздар болот. Жакшы сындуу кооз кочкорлор бар экен. Туугандар, булар тишин буза элек коозлар экен. Он тарпа, он камерадан бузар. Бул кой базар кандай арзандап кеттиби? Аларман жоктум. Дырган бербей. Өзбекстанда кирбей калды да. Тартпай калды. Жаңыдан бери тарпай. Өзбекстан жаңы жылдан бери тартпайт дейт. Мына ушу козлуга канча болду? Козулу 15 кем бар. 15 миң сом кем бар дейт. 10 миң зорго сурап атат. 10 миң сурап атат. 10 миң зорго сурап атат. Жакшы. Мына бул кисарбы же бул арашанбы? Бул өзүбүздүн эле кара байыр койдон бул. Өзүнүн эле каш экелерден дең, жүнү сары. Бунун баасы канча экен? Бунун баары 9 миң, 8,5 миң сурашып атат. 8,5 миң сурап атат экен туугандар. Бүгүн кой базарда өтө арзан. Бул жерде, мына ушул жерде коозлу кой турат туугандар. Биз ушундагы баасын билип өтөлү. Канча тишкен мына ушул кой? 4 тишкен, а? Кооз ургачы эркекпи? Ургачы кооз менен канча экен баасы? 18 миң болсо. 18 миң сом болсо берип экен. Канчага сурашты? 16га сурап атат. 16га сурашты туугандар. Жакшы. 16-17 миңдин тегерегинде. О, мына ушул коозлу койлор канча экен баасы? Коозлу койлор дегеним караң. Коозлу кой экен, а? Венеция да козу. Энеси да козу дең. Биринчи тумабы? Биринчи тума. Канча экен баасы? Коозусу мына экен, а? 18 миң. 18 миң сом. Коозлу койлор. Жүндө турбайбы? Мына үстүндө кирасасы бар да? Канча алдыңыз? 15 миң. 15 миң сом. Канча кило эт берет эми? Эми 30 килограмм еттин пулу болду. Ашса пайда кылабыз. Жакшы. 30 килограмм тегерегиндеги этке чагыптыр. Эгер ушуну ашса пайда калат сизге. Канча тишкен бул? 4 тиш окшойт. 4 тиш. Жогоруда базар аралап жүргөн акелерибиздин айтымына караганда бул июнь, июль, август, сентябрь айларында арзанчылык болот экен. Эмнеге арзанчылык болот дегенде, көпчүлүк жандыктар туат экен дагы, малдын саны көбөйүп, ошондуктан бир аз арзаныраак болот экен. Ушул убакта сиздер
Mal janlıktарын alsаңыздар өте чоң пайда табасыздар туғандар. Бұл чебіштер бауыл табы. Қаншадан бері айтасыз? 10,5 бермепti çoğunu. 10,5'dan beri betet. Ya üçöğün 10,5 mingge berip betetken tuğanlar. Körүүчүлөр. Жакшы, биз эчки базарды бир аз аралайбыз дагы. Андан соң жыйынтыктайбыз. Бу эчкилер канча болуп атат? Мына теке экен, а? Канча экен баасы? 9.000 сом деп атыптыр. Жакшы. Сиздики чаба? Эчки? Serke. Серке? 10.000 kami. 10.000 сом кем бар. Бул дагы жакшы баа экен. Сиздикичи? 8,5 миңден. Булар дагы чебиштерби? Echkisi var. Echkisi var, serkesi var ekan. Muna shunday. Muna teke qanchaga ketdi ekan, ha? 13 mingga ketdi. Qaysini bag'iltasizlar? Assalomu alaykum. Sizlarmi? Mынау qanchaga suradi? 4.000 so'mga suradi. Qolganlari qancha mingdan? Tapqanda verem dedim, 7 mingden dediler, boptu tapqanda verem dedim. Ha, bu yoqdiki bu echkilar. 4 ay vaqtimda doqqulutar. O sarını veremez 4 mingden. Bunashın 32 mingga ketdi. Moskvadan çıkarıp biz onu da mı veren? Ova. Mına shunday, biz эми тугандар қолдан келиши базар бааларын билип өттүк. Жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылыштарды күтө туруңуздар, сөзсүз түрдө көрсөтүп беребиз.